GH Munia ba musun for Exp0sing and so minimo edi ehye ye breaking news a ene day ababeto eye apono so and amede ebesom ahwefo ene etiefo na Ghana for ene day de eye honorable Kennedy Agyapong na power ababeto eye apono so ne dem bim na ene so esie we de nya Exp0sing wansemo eye yam papa ejina ni fidie kese so eye na True TV a chese wokeka ensem ede che eye ajajefo a chese wokache eye High Court Judge Exp0sing Wuni ewo live TV so anya chese oye ya no okeka ensem edefa wo mo eka che wo mo se wa wuni me ye honorable Kennedy ono wo mfa ne nsem nsie obetima aka che osem we ejimisem we enkwase asem we say wondo oye plain say the Ghana for edi enim no ni host kwakwa na akro otimi ya no otimi ya no said they will pebia na no na chese wode nani ekokosi ajajefo eso a chese wokeka ono susu na boso nsem edi che omo ni nyina say ne land awo susu se wo no nti no ajajefo bi age ede afri ne nsem a eno hu ne sem wo maje adamude eno nti na judgment no ekoye unfair ede ema no eno nti wo keka ne nsem ede ekire ajajefo egu wo mane masmu wo se wo modwumade wo mo ede do mutimi di dwuma pada na wo da katasumu mu aso na ye wo di for cramp na ye di ne bia ma ne bembo na de wo di bembo nso so ye for enti wokeka na adwen ede kire wo mo na wokeka ewie ye na chese ehu behia se obe appear before court on Monday that will be year 14th September 2020 na no mo na enra chese ye papa kokko pie mu e wona fidie kase isu na 2 TV so e na wode eye chopa kase ma ye High Court Judge Exp0sing Wuni ewo live TV so sell wasre na wonfa ne bone enche no o use that opportunity e dey render apology to all judges and judges a wakasa e dey etia wom all those who judi say wakofa na epiem so no overreact ye na ehu behia so obeba abonten na waba ababepa wom achonto de adesrediem eto ajajefo anyina enim so momfa ne bone enche no nya de say ebetimi asi ebiemu na wodi nsem we tu dwa na Ghana fo binum si da bio papa we ayekun ayeno ayesa dane da wogina enam se na memo na ewoso na aban na ewoso enti wogina pinsi bia so otimi kansem bia ede kire wo bia ene ha wo bia no asa ababonten abepa acho enti eni kwan se ye ma no sa akonya no ma ne disa ensemu ni we wo bia no mepa acho ne mfa enche na so twi bia sem na efata no ye mfa ema no na ebusuafo ye free one no na chese ye kopie mu enada ye nsem bi bebeto dwa na chese Ghanaian pastor ni din Exp0sing enya na nti yese eye waku ono ankasa ne yire ni din ede Barbara Ofori ewo ye abochimemu US memu na chese akwa ye awrehosem ye papa na obia enim de ntiam ye papa Sylvester wotimi edi sa enyamra ho esem no nanso so de ababeto edwa sem ye ne yire Barbara no oye adwuma ewo Orlando Credit Union bebia ya chese wo shutu ne yire no eho na ne yire no adwuma na ne yire no axe for divorce no mu no chese papa no eteki to ne Facebook and social media page so ekokọ tro say anoma de wo boa no na wotu afei waduru suru no na wo ba beja ne nan de agu wo so na eno na chese wo bo nka ye amaga ya nkrofo ahunu say ene ne botaye ana we na wo pese wonye den wonye na ni nyina no obia adwen anye den ankoso na enam divorce ana ne yire na efala no wonye red wonye crado say wono wode bema no eno nti ene ma ni tu sa anamon wa chese na bra ne yire no ekọ adwuma no wono susu edi ne tetete ne no kokopie mu ewo ne bank ni mu chese wo bo ni to na eno na nchemu ekire say yes wo bo ne yire ni to ni wie ye kra wo to fom no krampo no wan free one mo no an so wo sa ben body na da wono ese gina nanim elpo ni tirimu eto na chese wo mini panse abaya no wo beku no se wo pe divorce dia ene wo free atase for asase so obia ememe so mu emfa no na ebi no mo se da bi
ebetimi aba say abaya no wono e na obefa no eba approach ho no e na ne dayi eye abaya no enya eye efufu mben ai no nti wo hu ne ho say wono ane wo ga enti no wo baba beje eye approach ho akenten so a che so wo be hye be ma na ne ya enu nti e na ebia ma be ma no take decision e bi no so say da bi o so wo ba file for eye divorce and no nkire say fa emra e hye wonsa say ukunu e de fratas for asase so ebra wo bia ensa entimi enso nimu na every one na ebusuafo ye toa so a na ene dayi ye yankasa ye papa ya de nyina obi bia enim no Bishop Daniel Obinim said the monim no ne court case na ekoso ne issues na je say eba bontin eboboba ehun sensem epiepie enyina no wo mo hwe ye say 9 September 2020 eno bepie mu ewo Kaneshi District Court ne no na enrada okoko pie mu wo on ma still wo plead ye say oye onye guilty o plead not guilty of charges ye de abobo no enyina na eno ema ne nkrofo ana say ne accomplice kwapna oche ene ebiom nso nkwada nkrofo enan a wo mo eka ne ho no ene day no omkoko pie mu ewo court no still na charges for ena assign so aba abontin a wo muguso a wo moda so nhwehwem enti still ebusuafo yam papa Bishop Daniel Obinim a woda International Gospel Church ano ne court issue no eguso a chese ekoso abrene abrebia dane da wo mutu de ehye edane so ni nyinam nhwehwemu ekoso se de nipa enan aba beka ne ho na epiemu nso so no kwabna oche nso so eka ne ho a wo no ne accomplice enti nhwehwemu enso ekoso bibie ni aganafo ye de baba aba abesomu na edi etwa eto krampo a enisan abrante a wadi mfihia edu enwotwe 18 years and edi Samuel akwabomi achese mi utie edina Nigeria mpotemo na yenua be meyi wowo na ene de nti ababeto ejoy se wonu ankasa wakune maame a wode ne ba atiasefo asase so wo wieye na wosan so ene ne maame efunu esan edaye na ne nyina ne nkyiremu se oh yeah all because of rituals yeah abeya just yes kamrante wa moba wo mo any den every sika no ho enkro de ba eno nti na ema wokun ne maame a wo wieye wan fere wan suru esane efunu no enso ye den have sexual intercourse esa eka ho all because of akwankyere anase de ya kyere no ese wonye ne no ene beboa amane sika ba ne de just empenifo ensa asoni mu a wono so no wo mototo na no edefa nensem a wodi anya na nyamra ho sem a wodi ye no eso ebusuafo aha ene edi breaking news no ebesie subscribe to your channel no like your videos na follow your IG page @tomaginh_ na enrepade ubenya bi ewo ho midin ede Exp0sing that's ne yebesa ne share the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonde ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura